Nagabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Anthony. Kasenjuk di Sengramba Catholic Shillong Archdiocese kelapin kut ya kelempong dorbar kebakat Rio ya kebalalong ha parish Divine Mercy Church Morikeneng nadu kalai bat South Lake Jemang Arajar Arsan. Kemat pangjong ke jingi lumlang kelong ki pilgrim jong ke jingkermen. De ki pau hajar ngut kirang ba long kepa ki belatut ya ketei kelempong ke basisin cisnyam ke ba ubishop ke Knoxton Diocese ubishop Wilbert Marwen ulalong kongsan pen bentai ke mas bukun Rajing Sinran Lang Spiritual Director Soble Andreas Perian, Soble Prior Kongsit Parish Priest Moring Keneng Parish Pat Ilingdo Soble Baro. Bishop Wilbert Marwen, Ubala Pariai Kaktian Ublay, Kijing Pulie Kabau Ongba, Lingba Keding Pna Ukres Ula Job Ikipop Bat Kabor Jingdum. Kumba Kejing Pulie Kabaning Kong Kababatay Ba Ki Apostol Kim Shem Latiang Namarba, Ukres Ula Mipat Bala Job Ikapertay Jingdum Yutu Bishop Wilbert Marwen. Uben rabba kamat jong kilong kpa ki bawan dor bar ke day ban let yalap klem jing tieng da ka kam pat ki nuksa jing sngoret hakarukom jing duai. Hakatay ke lempung ka bakat riu jong ka senjok ki sengrang ba por shiteng sngi hakabai ya kamat pusan ban piliu jing mut lapin syong pedeng ki pilgrim jong ka jing kermen kirang ba da ka rai bat kaman ka pas kem kum ukli unong ya da ya ka yeng ka sem ban pen skem ya ka jinget Usoble John Madur ula thir ya kapang. Kirang ba long pa bat kijinget bat kejingdwai. Hakasni ublay ban penkut ya kelempung ubishop Bernard lalu ula long kongsan ban penlong kejing mani sakramen ban jing kerku. Hadian kemas bekun kesenjuk ki sengrang ba Catholic Shillong Archdiocese hakajingelam Presiden ba Carlos Karkongor kalapen kot Burom ya Bishop Wilbert Marwen bat kikimi kikpa kibala ai ya laki kun banlong lingdo rioniam ya kabala sam da Bishop Wilbert Marwen. Kumju kesenjok kalapen kot Burom ya uba sebor warba ubelong MDC namau kerwat constituency bat ubedeus kateri kesenjok sengrang ba Catholic Shillong Archdiocese Zone 5 kelasaki da kinong mikmat Kiba kentup ya ubah Livingstone Karparan MLA kanong spung Mauring Keneng. Ya kelempung dorbar kebakat rio la penkut da kejing penhiarno ya kelama senjuk da Bishop Bernard lalu bat da kejing penbenaya ke dorbar ba kebakat nyo kan long nongpo parish HU Arajar Arpun Rio. Zone 5 hangne abo parish ikut Divine Mercy Church Morikeneng Parish pasang mungkin kalai teri permata kasih kasau teri Jong kral chung Yesus Kristus ke chingi chung play
Lambat kecil selok cuman sembakut kendol ringkat bati baru. Ngai kecil kublai ya pada Paris Priest, pada Prior, ya pada Andreas, Spiritual Director, ya ki kilendo kibador ringkat mentah ni pada Brison. Pada Sylvester nanti pada Wan Lambor ya kibai ki sister ki pai chong blai kerpangnya ya ki pada bor boro pada ki ko dengan para ba of shubune da jicin berkat lagi kecil lagi kam pada jicin lagi da jicin kepala cuma da jicin kepala cuma da jicin kepala berkawe cuma nama datang kepada Maria Bukut kebaya saat Kristi yang kenal berkirkut banyak pi konten para menuai lagu cuma how try play ini ublay badan bor bronis ne yangi badan dalam map leki pop cungi unyalam yangi sya kecing imbang cukur Goblay, doai baki pacong mekin risa kamen barabor, haga cinglong samla jong kamen sim balapan tumai biang. Baki do kiba kamen nanta, haga purom balapan tumai jong ka cinglong frontien. Hinang ap kemilen tia kesmi ka cinipa, daga bakar men ya ka cing kamen kabanwan shisha. Dau try jong in chesukre sukun jong e. Bayam badubasan sharing kat patme haga chingalong kaway chumen simbaku uplay chunom la chunom Akerteng penwan kila pendap ya ke Jerusalem daga jingi kai jongki batitmu bantai pop halo jongi ya Islam jong ni pri. Dia Petrus bagi apostol kila jubang. Idai ban komu iyo belai om ya ki pri. Haga kerteng jisu. Bagi la pelai no ya ki. Kumta kila mi nak semat kadorban hidayah kemen. Balai nyo ya ki babet ban syak jak buram na kabenta kata kakerteng kaktin utrang Alleluia Alleluia Yesus kami pan Kurajam ya kajinya Bye.
Alleluia, Alleluia, Jesus Christus labipan. Ula jabya kajia. Jing puleng gospelku, kakumu Yohanes. Sulapan pau yang yade kisenran hakaduria Tiberias. Balapan pau yang yade kumne. Simon Petrus Thomas yawalakot Didimus. Nathanael wanakana hakalilaya. Kikun sebadi. Pat saarut kiwai pat kisenran jago keliadon lang. Simon Petrus sulaong ki ngan le dong dokha. Kilaong ho ngi kumta kelelek bat kelekiu kading henroi harta kami kim syam ngat hamar bakan jat syai jisu layeng harut keduriau henroi kisran kim syam itu badai jisu tiu jisu la ongki parlok hingat dokha kila jobabu ulong ki bread ya kejar sepan kamon jong kading bat pingat. Kumtai kila bread ya kejar serta bat kim shem latan suyekam nama langat bun tam gilokha. Utau seran ya bau jisu i ulong ho Petrus udai utrai. Abau Simon Petrus leos ngeo badai utrai lapong ni lagi jain nama lalau jain nak kata kajintrai badula rengko hapa Rai juai pat kisenran kilawan nakaling kiyatan ni kejar kabadap lagi dokha namar kimsem da jingai naringkeu tang kumba ars pak pru anda kilapoi haringkeu kili kading ngahanta badia kadokha kelas ang naka badia ku tiu jisu lawaki wanra kato kani kidokha wafitang sungat Simon Petrus lek syakaling baglaring ya kejar syaringkeu sistai kidokha She's pas santai lightly baru. Wan lagi bun kata-kata kejar kapsem lekat setia. Ujisu laongaki ali yaba. Omdon mano naki senran manut keliu me Kila tiba de try. Kumtau jisu lek badula shim yaku badula aiki nang tang lek kumju yaki dokha. Kene kesin ke balai bau jisu lapan pau di kisuran adin balapan bipati naki bayam. Endai kelade bau ujisu laong Simon Petrus. Ko Simon kun Yohanes kikami beti yanga bania kini. Ulaong hau ood kutrai betip langati jame. Ulaong hau tuk sai kun lang brot jangah. Sa sisin wong ko Simon kun Yohanes pi mo yanga ulaong hu oy ko try litip pangai yami ulaong hu to sharai kilang brot janga akabalai sin ulaong hu ko Simon kun Yohanes pida mo se yanga Petrus naskosi bau jisu lakliu hadu laiwan pida mo se yanga Padahal orang kutrai metip lut nadong syadong metip pangai yame uji sulong top sai kilang brot jongna shisha long api men ba bidang samla bi panpo lede ba piyat kat sebab himon henry la bilatemen pin pia lagi kiti wat uwe pat un pente panpo ipi Bat un yalam yapi siapa pimon banle. Kalau orang yang kini ban kedai ada kumno kajat jingyap kau unsa dan buram yang ben. Nangca ulang tobut yana. Gospel jongutron. Kan mau jangi bahagia sweet hoding bakui ukres ulayak ding ba kading pernah bat lingba kading pernah usai job ya ke partai bat anda lalau yo na kading
tet yu bat hagasngi kebalai ulami pat bat kani kade kecing kemen jongi ba mangi ngiyeng sakhi ya kane kecing sisa ba ukris ulami pat ukris ula job ya kecing ya ukris ula job ya kapok ukris ula job ya kapor jong kecing dum konmen ko para biyen hagajeng pulay balingkong yos ngaw ba ki apostol kim shem lating banlong ki sakhi hakibriu jong ki ju hagatokapor ban yatu ba ukris ulami pat badai mapi ki balale ben yu pila penyap irlateb yu bad une menta udon ulami pat udon na preng jongi bad yos ngaw ba ki apostol nalu Petrus kiladet banyala haka kerteng jong Jisu bat haka kerteng jong Jisu kilapan kod bun ki bapang bacitom ngiyos ngaw hakikam jong ki apostol bala pule hangi hakini gisni ba wat kasangiw jong Petrus kayat deng ba hakibriu bapang kiyok cipat hadukat ne kapor jong Jisu ka kerteng jong Jisu kalapan kod yakibriu bar tengin yang sakhi na kabentakan ni ya kacing ni pat jong Kris bat ya kacing ai jong u ya kacing im na kabenta jongi ha kacing pule kabaar niosneo bana kani kacing yang sakhi ba Kris lami pat ulale ulalong ta ubala syak ban ben ha kiju ha katogapor Henry Yohanes uyatu yangi haka kitab jengpen pau bama u layo sngeu saudang kakhet bat kijing thau ba em titemen kisan ya kisur babun jong ki angel ki ba daki hajar bat ki peu hajar nek ki aperta dakasur ka bajam ki ong kumno ulong ubabid dor ukun lang brod balakinya ulong ubabid dor Banyok yang ya kabor bat kaspat unekin ukris ubalami pat ika bau blay ulah tau na kubasang habang ipulay ka kitab Genesis bau blay ulah persat da kamensim jong yaw Adam bat usayo ya kecing im te kani kamensim ka bau blay ulah persat kan im junam Henry lada omdon ukris ubalami pat ngin sayap si junam Henry Kris ubalam nipat unsa panim yang si junam kibang unsa aya katagat bisar yaki bakin long ke minister kinong yalak bat kita kinong penyat yaki kanajat ki Israel Henry ujisu layapno tekumta maki kiladu cengkermen yang don cementoy tegila ang kumno yang inalitong dokha pag Petrus wang ngangan litong dokha ngan letong dokha te kita ki weiru ki ngiru nginalai lang patki kilai phai biang saga jeng imbarim kilai phai biang saga to kabambaki kelas dang ya ka Yeah.
Topeng de kejing sebun yau pai chong me ko trai ngi kerpa. Batoai bakitu ya ki ba melamon ban pentemai de kejing maya bam cukut. Kin yo ya kejing mi pat sya kejing bam yapsu. Chong kadok kabamang na kabenta kaburang. Dau Kris utrai chongi. Haleluya. Nang ta u Matthew sukhot u Jisu u kun jong misteri dia kebomot tau misteri dia deu Joseph hake jinga tu jong Lukas tade aku bagi siam mak lenong ko bagi kong jong gospel ba ka lenong ba jong Lukas ni siam yang ke jinga tu sepang ke jinglong thna jong Jisu ban ke gospel jong Lukas ka kampen pau ya ke jinglong lani ke kerdang lani ke benta jong ke Maria ndai jong Joseph ban yo Joseph yo tang ka wei ka tim na gospel jong Lukas luong kumba tharai Gabriel u Jisu ulong kun jong u Joseph Markus ukran dan dia pang jong Joseph ndai habo khot yo Jisu u misteri dia tengi tim ba umut ya u Joseph ban ha gospel jong Yohanes kade nisiam melakot u Jisu bebe u khot u kun jong Joseph haki artli ki lenong tementa nyinsha skor ya gospel ya ke jinga tu jong u Matius shapang jong u Joseph nyinsiem na kalenong kaba ningkong jong gospel jong u Matius na kadekot kaba kan riu ter ban u Jacob ulalong ukpa jong Joseph utnga jong Maria na gabalakha yau Jisu ubalakot u Kris kajingkha yau Jisu Kris kalalong kunne kakmi jong u hanrei shwa soal bahwa jumusin lay jumi ngerti yang tadi nambah video babaku biar cerita ini jadi obrol ada nama tertentu biar jalan yang bahagia kami ini Islam bagi berkait pandai nagade kisiya bagi kedua kisiya bagi kedua yang asal kisiya bagi kedua syukur Buat gue itu sih dia mana sih yang lama dengan hati ini, mereka dah bersama pertanyaan ini, dengan selama terlentih ini. Ngikir pak yang mereka jalan. Soon 6 bakinuan sini, but ya kasun 5 kinuan lang sini, kinogit kam baki ramba kibaidan lang. Ini kalau bocor, akhirnya pada soon 6 su kansa le hampa susu ya kani ke program komda. Ba lapan ko dia kani kecil kedua lang juga ramba
juga jika dolang kebakan riu. Bagi jika dolang juga ramba hal yang sedang manuan kebandai jika dolang kebakan nyo dan salam Paris nomor. Mereka sukses. Polisi pun dia bishop, bagia people makin men baga sukses dengan le kampas susu nak berta. Nak berta jom buat penriu kena apa sukses